Војниците од 72-та украинска бригада ги надгледуваат сепаратистите поддржани од Русија во регионот Донбас. Иако тука треба да има прекин на огнот, тројца војници од оваа единица беа убиени во јануари. Еден од нив е Игор Хичук. Только мы заступили на пост, только сложили вещи, он присаживался, и пуля снайпера на глазах его сняла. Дописникот на Радио Слободна Европа Радио Слобода ја документираше смртта на 11 украински војници во јануари. 5 января в районе поселка Крымское убит солдат 93-й бригады Сергей Рацун. Через 4 дня возле Красногоровки пуля боевика стала причиной гибели Николая Довженко. 15 января также в результате пулевого ранения в голову недалеко от Авдеевки погиб военнослужащий 92-й бригады Алексей Кучкин. 19 января возле населенного пункта Золотое снайпер застрелил младшего сержанта Александра Сабаданюка. Обстрел со стороны боевиков в районе Красногоровки 26 января унес жизнь Евгения Щуренко, бойца 28-й механизированной бригады. Всего же за первый месяц 2020-го на Донбассе погибли 11 украинских военнослужащих. Овие луѓе беа убиени во месецот веднаш по големите дипломатски напори за постигнување примирие. Во декември 2019 година, украинскиот председател Володимир Зеленски имаше прва тет-а-тет средба со својот руски колега Владимир Путин. Лидерите на Франција и на Германија исто така учествуваа во разговорите, што представуваше прв состанок на вакво ниво помеѓу четирите држави по 2016. Со последното соопштение се обврзаа на целосна и соопфатна имплементација на постоечкиот договор за прекин на огнот, кој постојано е прекршуван. Росія дуже хоче змусити Україну розмовляти з тією стороною, яка, власне, веде вогонь. Тобто вони говорять, що це не є Росія, що це є так звані ДНР, ЛНР. Відповідно, якщо ви хочете припинити вбивства на лінії фронту, якщо ви хочете зупинити вогонь і зробити стале перемир'я, будь ласка, розмовляйте з тією стороною. Украина од секогаш одбивала да преговара со сепаратистите, тврдејќи дека тие се само руски посредници. Но само неколку денови по самитот на четирите држави, Путин повика на директен диалог. Како одговор на убиството на војниците, председателот Зеленски на 26 јануари изјави: Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий підірвався. Це означає, що війна триває і що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Во договорот од декември стои дека четирите држави треба да се сретнат повторно за 4 месеци, за да ги разгледаат следните чекори. До сега, конфликтот во Донбас однесе 13.000 животи. И покрај големите разговори за прекин на огнот, се уште нема знаци дека борбите ќе запрат.